mwongeye kwirirwa nanone mu bakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Uri umusirimu, Imana iguhembere. Uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe impamvu M23 itakitabiriye ibiganiro byari kuyihuza na leta ya Congo. Umutwe wa M23 kuri uyu wa mbere watangaje ko utakitabiriye ibiganiro byagombaga kuwuhuriza na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Rwanda muri Angola. Impande zombi zagombaga guhurira i Rwanda mu murwa mukuru wa Angola ejo kuwa kabiri mu biganiro bigamije gukemura ibibazo byatumye zisanga mu ntambara ndetse zirimo kuva mu Gushyingo 2021. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kureka kwitabira biriya biganiro nyuma y'ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye abayobozi bawo. Kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Werurwe nibwo uriya muryango watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 aba barimo abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa M23 ubashinja kugira uruhare mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero abayobozi bo ku ruhande rwa M23 bafatiwe ibihano na EU barimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uriya mutwe, hakaza Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi muri uyu mutwe, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro ndetse na Colonel Bahati Erasto usanzwe ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. M23 rero ikaba yavuze ko ibihano bikurikirana bifatirwa abantu babo birimo n'ibyafashwe mbere y'umunsi umwe ngo ibiganiro bya Rwanda bibangamira cyane imishyikirano ndetse binatuma kuba hari umusaruro waboneka bidashoboka. Uyu mutwe kandi wavuze kandi ko ibihano nta kindi bifasha usibye gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gukomeza gahunda ye yo gushoza intambara. M23 yabwiye amahanga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi no ku birindiro by'uyu mutwe ikoresheje indege z'intambara na drone zo mu bwoko bwa CH-4. Ibi biri mu byatumye ireka kwitabira ibiganiro. Iti mu bihe nk'ibi ibiganiro nta byashoboka, ku bw'ibyo umuryango wacu ntugishoboye gukomeza kwitabira ibiganiro. Bantu banjye, bantu ba channel y'abasirimu, bantu bakunda amahoro, iyi ni inkuru itangaje ariko yari yitezwe na benshi kuko ibihano bikimara gusohoka abantu benshi bamenyereye ibya diplomasi bahise bavuga ko iyi nama itakibaye. Wowe ubyakiriye gute? Andika muri komenti uko ubyakiriye. Iyi ni channel y'abasirimu. Niba ushaka kujya mu muryango mugari w'abasirimu wakanda subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya update channel y'abasirimu igenda igeza ku banyamuryango bayo. Murakoze. Intangiriro z'icyumweru cyiza. Ciao ciao. Nari Christian Oscar Benge.